Dobroveče svima. Evo, želeo sam da demonstriram kako funkcioniše sajt zasnovan na Google Speech Recognition, prepoznavanju govora, koji sam otkrio pre neki dan i koji ću u buduće, zapravo već ga redovno koristim u svom prevodilačkom radu. Kao što vidite, speechnotes.co sajt je, ima više sajtova koji koriste ovu Googleovu platformu. Morate da imate Google Chrome, znači ne radi iz drugih brauzera, ili ako imate Ubuntu, Chromium ili bilo koji drugi Linux, jeli? Znači, od brauzera radi samo u Google Chromeu i Chromiumu. Evo, ovo je odlomak jedne od beseda od Aleksandra Šnemana. I sad ćete vidjeti kako to u stvari izgleda u praksi. Dakle, imamo ovdje ovaj znak mikrofona. Kliknemo na njega i onda će na njemu početi da se pojavlja jedan crveni krug koji se širi i skuplja naizmenično, i to znači da se snima i vidjet ćete rezultat. Dakle, da počnemo. Pa ipak, ne može biti nikakve sumnje da ovaj izraz u hrišćanskoj veri zaista ima ključno značenje. Evo, stopirao sam da objasnim neke stvarčice. Dakle, kao prvo, on neće, šta su nedostaci ovoga programa? Mislim, pogledajte rezultat. Zaista je impresivno. Ja dosta tiho govorim. On neće, ima ovakvih grešaka recimo, ali prosto to ispravljate pomoću miša i tastature. Nedostaje U, znači ponešto preskoči. Ponekad čitavih 2 ili 3 rečenice budu idealne. Ono što je dobro kod ovog sajta, to je što može da se na licu mesta rediguje tekst, da se menja, ne mogu se ubaciti na fusnote, zato koristimo ovako zvezdice, pa posle kad prebacimo u Word, posle u Wordu ubacujem fusnote. Ne može kurziv, možete naći neki svoj sistem, recimo ako hoću ovu reč da stavim kurziv, ja ću onda da je ovako, znači. I onda ću preko find replace ili već zavisnosti od funkcije da sredim to. I kao što vidite, latinica je, ali postoji više tih, postoje ti dodaci za tekstualne procesore, za Microsoft Word i ostale, koji ćirilizatori takozvani. Eto, možemo još jednu rečenicu, čisto da se, da, rekao sam velika i mala slova, to također mora naknadno da se radi. Evo još jedno. Već u biblijskoj priči o stvaranju svet se određuje kao nebo i zemlja. U početku ovako počinje Biblija.
stvori Bog nebo i zemlju. Prema tome, nebo nije nešto onostrano. Ono nije drugi svet. Ono je deo duhovna ili vertikalna dimenzija ovoga sveta. Čitave tvorevine. Nebo to je sve ono što je u svetu uzvišeno, čisto, duhovno. Nebo to je ono u čoveku što hrišćanstvo naziva duh. Duša. Materijalistički nevernici negiraju da u svetu postoji i samo postojanje duhovne, uzvišene i svete realnosti. U ovom svetu. Za njih se sve na svetu može objasniti odozdo. Iz materije, iz njenih čisto fizičkih zakona. Ali za hrišćane život i njegov smisao ne mere se zemljom, materijom, nego nebom. Ne spoznaje se nebo pomoću zemlje, nego se zemlja i zemaljsko spoznaju pomoću neba. Eto, vidjeli ste, možda sam neku greščicu propustio u međuvremenu, pošto ne gledam baš detaljno,
I onako tekst posle redigujem, prolazim. Završim jednu besedu, recimo celinu, pa je kopiram u Word. Da, naravno, poželjno je, evo ima ovde funkcija zapravo nisam siguran kako ide. Da, ctrls, evo, session saved, i onda ta session, evo, on tu čuva. Ali, ako redovno kopirate u Word ili bilo koji drugi tekstualni editor, to je sasvim dovoljno. Eto, to je to. Pozdrav svima.